Добрий день, шановне господарство. До вас звертається Леонід Автухов, кандидат у депутати по Витебской сельской округе номер 21 от партии БНФ. У меня 20 хвилин есть. Да, конечно, никто не торопит. Так. Смотрим вот сюда. Вот здесь камера. Под рубашку надо будет пропускать. Может, не пирожко, здесь дрот. Молодец. Да вниз, просто пропусти и все. Виборів нема. Режим знищив виборчий процес. Депутати призначаються, тому так вони і працюють. Наприклад, так звані депутати 4-го скликання за 4 роки існування народили один законопроект, і той антибеларусский. Тому я лічу, істи на такі вибори – це неповага до наших продків, які со зброєю у руках боронили нашу батьківщину від заходніх і усходніх ворогів. Может, ниже вам чуть-чуть? Яно, наверное, трошки ниже. Да, чтоб... А тут же будет заставка белорусская. Олег, не Так? надо. Не Надо, надо. нет? Сядьте, как вы будете сидеть. Тут заставка будет идти на телевизоре. Тита будет. Тита. Витебская сельская выборчая округа. Сядьте, как вы будете сидеть. Так, этого не будет бачно, так? Хлопцы, ось течки, не будет бачно. Нет, не будет. Лили кров під Грунвальдом, Воршей, гинули від ворожих куль касінери героя Білорусі Костуся Каліновського. Яны змагалися, каб жила Беларусь. Няўжо мы, сённяшняе пакаленне, дазволім дыктатуры знішчыць нашу радзіму? У нас ровно 5 минут. Мы без дубли пишемся. Вам покажут 30 секунд, когда у вас время будет заканчиваться. Так, Оператор. видно? Видно вам? 30 секунд. Смотрите. Видно, у меня будет прикладно. Вначале, 15 после секунд моей запаса. команды микрофон, пару секунд пауза, и в конце, когда попрощаетесь, тоже пару секунд пауза. Так, то есть одразу не Да, подходит. не вскакивайте, просто сидите и смотрите в камеру. На мою думку, треба зрабіць 3 речі. Па-перше, імпічмент Лукашенка. Таму што хопіць ужо нам гэтага вар'яцтва. Рэжым давёў грамадства да таго, што вярхі не могуць выконваць загады, а беларусы не хочуць, каб іх рабавалі, выкарыстоўвалі дзеля чарговых выбракаў дыктатуры. Па-другое, люстрацыя як тых, хто быў пры ўладзе, ёсць пры ўладзе, так і прадстаўнікоў апазіцыі. Мы павінны ведаць тых, хто спрыяў таму, што беларускі народ пазбавілі мовы, нацыянальных сімваляў, збіваюць, сажаюць у турму, рабуюць, прымушаюць за кавалкам хлеба ехаць за мяжу. Люстрацыя – гэта ачышчэнне дзяржаўнага апарату і некаторых важнейшых грамадскіх інстытутаў ад асоб, якія таемна супрацоўнічалі са спецслужбамі. Хлопцы, все будет добро. Все равно мы переможем. Як бы нас не показывали. Как будете готовы, скажите мне. Добро. Я вас услышу. Можете себе водички налить, если захотите. А, трошки, коли можно. Та ну кажется, хоч і є досвід, невеликий який досвід. Каб на телебаченні на це швендився кожен день, як Лукашенко, так може поводив, а так раз у 4 роки. Па-трэцяе, нацыяналізацыя. Усё, што было скрадзена, прададзена, вывезена, павінна быць вернута беларускаму народу. Напрыклад, Белтрансгаз. Унікальнае прадпрыемства, якое яшчэ на працягу 25-30 гадоў працавала б на карысць нашай бацькаўшчыны. І ў нашых бы дзяцей была будучыня. Здалі Расіі, а грошы расцягалі чыноўнікі, якія знаходзяцца каля самага карыта. Поговорите, пожалуйста, микрофон проверим. Раз, два, три. Раз, два. Працює? Ну нічого. Все буде добре. Поехали.
Важна, каб лёс Беларусі вырашаўся тут, у Менску, Віцебску, у гарадку, а не ў Брусэлі, Варшаве альбо Маскве. Няхай Бог дасць міру і дабрабыту вам і вашым сем'ям. Дзякуй за ўвагу. Слава героям! Жыве Беларусь!